U jednom od prethodnih snimaka pričala sam o bahatosti poreskih inspektora i o članu 25 Zakona o poreskom postupku koji kaže poreski inspektori moraju da budu ljubazni sa strankama. Onda sam u drugom snimku pričala kako sam izgubila posao od 1000 evra zbog vikanja, jer nema cene zbog koje ja pristajem na vikanje. A onda mi je jedna žena ispričala situaciju sa građevinskim inspektorom koji je bio vrlo bahat i koji je telefonom rekao: imaš 5 minuta na raspolaganju da mi doneseš taj dokument. Ona za 5 minuta ne može da stigne od njegove kancelarije. Pa sam onda potražila kako možemo da se zaštitimo od bahatosti državnih službenika. Naravno, našla sam. Pošto se ja bavim, recimo, marginalnim temama, o njima pričam, o njima pišem, dosta takvih tema možete pronaći na sajtu javolimknjigovodstvo.rs, što znači vi ste na kanalu obrazovnog centra Ja volim knjigovodstvo. Ja sam Zvezdana Pisarević, dobrodošli. Poslovica kaže: ako hoćeš da vidiš kakav je ko, daj mu moć. Ako neko ima moć, to su onda inspektori u raznim oblastima. Inspektori treba da budu tu, treba da kontrolišu, da ne bi bilo opšteg javašluka, da ne bi bilo situacija koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, tako da ja pozdravljam postojanje inspekcija, ali inspektori ne smeju da budu bahati bez obzira na to što je moć u njihovim rukama. Žena mi je ispričala da je građevinski inspektor pozvao telefonom i vrlo grubo, drsko i bahato je rekao: imaš 5 minuta da mi doneseš taj dokument, iako ona fizički ne može da stigne za 5 minuta, ali način na koji je rekao je bio bez odlaganja: hoću da se pojaviš ovde. I onda sam poneta tom pričom potražila da li postoji još nešto osim tog člana 25 Zakona o poreskom postupku i pronašla da postoji kodeks ponašanja inspektora ili tako nekako. Dokument sam pronašla na sajtu Ministarstva privrede i tamo možeš pronaći broj telefona na koji može da se podnese pritužba, verovatno i mail na koji može da se podnese pritužba na ponašanje i rad određenog inspektora. Hajde da vidimo šta piše u tom kodeksu, odnosno kako taj kodeks uređuje ponašanje inspektora, odnosno u čemu nas štiti. Kodeks ponašanja državnih službenika donet u Službenom glasniku, znači zvaničan dokument, obavezujući dokument, i kaže: ovim kodeksom uređuju se pravila etičkog ponašanja državnih službenika i način praćenja njegove primene. Zatim u članu 2 državni službenik je dužan da se pridržava odredaba ovog kodeksa. Član 3: državni službenik je dužan da se ponaša na način koji doprinosi očuvanju i podsticanju poverenja javnosti u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa. Znam da će sad biti komentara političke stranke i tako dalje, to me ne zanima, ja pričam samo o zakonima. Zatim poglavlje zakonitost i nepristrasnost u radu, politička neutralnost. Državni službenik pridržava se u vršenju svoje dužnosti načela političke neutralnosti. Zatim, vrlo bitno, državni službenik je dužan da pri donošenju odluka postupa tako da svakoj stranci omogući da što lakše zaštiti i ostvari svoja prava i pravne interese, vodeći pritom računa da to ne bude na štetu javnog interesa. Znači, inspektor ne treba da bude kaznena ekspedicija koji jedva čeka da pronađe grešku da bi pisao kaznu, da bi napunio budžet. Zatim, postupanje sa poklonom. Državni službenik ne sme da primi poklon niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica u vršenju svoje dužnosti, osim protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrednosti, saglasno propisima i tako dalje. Ukoliko je državnom službeniku ponuđen poklon ili neka druga korist, dužan je da poklon ili drugu korist odbije, odnosno uručen poklon vrati. Zatim, postupanje sa informacijama. U vršenju svojih poslova državni službenik ne može zahtevati pristup informacijama koje mu nisu potrebne za obavljanje poslova, a informacije koje su mu dostupne koristi na propisani način. Vrlo bitno, član 13, zapamtite ovo, pozovite se na član 13 kodeksa, verovatno inspektori ne znaju šta je to, ali kad pokažete da nešto znate, drugačije će se ponašati. U ophođenju sa strankama državni službenik je dužan da postupa profesionalno, ljubazno i pristojno, pokaže zainteresovanost i strpljenje, posebno sa neukom strankom,
blagovremeno i tačno daje podatke i informacije u skladu sa zakonom i drugim propisom, pruža pomoć i daje informacije od nadležnim organima za postupanje po zahtevima, kao i o pravnim sredstvima za zaštitu prava i interesa. Rukovodi se načelom jednakosti i ne daje privilegije zavisno od bilo kakvih svojstava i ličnih osobina stranke. S posebnom pažnjom postupa prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama, poštuje ličnost i dostojanstvo stranke. Zatim, pritužbe zbog kršenja kodeksa, član 18b, član 18g, obaveštavanje javnosti o pravilima ponašanja državnih službenika. Organi su dužni da na odgovarajući način, objavljivanje na web sajtu, isticanjem na oglasnoj tabli i slično, obaveste građane o ponašanju koje imaju pravo da očekuju od državnih službenika i o načinu prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika. Organi su dužni da unapređuju način prijema pritužbi građana i načina merenja zadovoljstva građana pruženim uslugama kroz informisanje, omogućavanje prijema pritužbi putem web sajta, anketiranje korisnika usluga i drugo. Ovaj kodeks važi od 2020. godine, znači još uvijek je na snazi, stoga ako imaš problem sa drskim i bahatim inspektorom bilo koje oblasti, na sajtu Ministarstva privrede imaš uputstvo kako možeš da podneseš pritužbu na rad takvog inspektora. Sve dok dozvoljavamo da nas gaze, gazit će nas. Ovo je bilo sve za danas. Hvala što pratite kanal. Vidimo se ponovo.